YTF District Vice President Raju Jomatiani nogo horni noida tamani jorao samung sitra tangnai rokbai bom khitar phaijaka patimung thai jampujola ni khumpulung kamio yagulo apatimung norok sau sai khanarkha YTF ni Vice President Raju Jomatia koktoma thumnai rokno joya karinai tongni sini mangpliwo Ini tam cycle bang nai ron khno. Ko tam kamo khumbui bai kulimura school. Kulim cycle sungbu lagi. har sikisin khna blai. Apa kau ke? Kita kau bara. Kita main ni jo. Actually, hambai. Cini jatuh media friends dong no. Mia hot thang nai. Dui tarik ni hot thang nai mia. Nointa, eba nointa, sar nointa ni bisingo. Kaisa ni no, kaisa got nangka. Omo niro jotoh no saimano. Election time logo bom haiki ingfai. Bom haiki no same. Mia hot thang nai yo. An nogo taisa. Shia nugya, gen keridok. Pai taisa nogo attack hefe boom kita fakia. Omo clear saimano. Election time o sao boom re. Kita bu ek de santi tongmasi. Cin elgawo, cin area bisingo. Santi tong hotat jebaro pai pire hai mia. Tapi baisa an nogo boom kita rei rikelangka. Kari tangka. Ombro tam proof khanya musu. Tam proof khanya musu bro chungno. Are ang munung hai no motai bai ya kong nei mokon kai ni ke tak jak haisi. Anoro bjole mo tong ni ro bjole mo tong saimono. Haifon omai khaimani oma ke nogo phai attack khaimani oma belai ke chaya haisi. Uya kong kong bri himai rok si dagi jago chin parani borok tong dagi jangnai oro phai re phaimani. Nai toi kar haisi masono mi phiogia. Ni obiang kharnai jung saimana haisi bo morok muni si oro bo borok oro kubului tong. Bo incident bo biang jaga thangui tong chin parani borok am kahku siu haisi. No furung haisi. Haifon please angno request khayo oma ke kaisa nogo thangai attack khaimoro ekdom chaya. Omon sung bat khai nango because democracy tabon democracy walo jotono je hamjangono khaileyo haisi. Ani hamjangono ang khayani hamjangono nang khaidi hebono nogo thangai oma ke attack khaimoro ke belai ke chaya haisi. Mi ani amo babo tong kirjagai thang haisi. Busas or an noga no cherai klei gnang tong. Je awasin khamo je ke marke awas per khamo gubin ja phung khanawi khang go cherai rok tam khamo mia. Besok time rong khang hajar. 9:20 9:20 PM. Kai besok rok khitar khana ngol jaka bro. Bro mia kaisa no kita kalangkha. Tara hora kis ma kita khana. Kiru bro kiris ma kita phagena hai keba nogon phai ate khai phibang khamo. Bro yang giat bu sojak ba phakchal ni simi bro kita kalangkha. Nge mo ekdom angke sajak li haisi. Ang ungjak li ma ke bum ro kita lai mani kaisa no kaisa thanglai kaisa no kaisa thanglai ma kita lai ma please avoid khaidi takai bai chung haisi. Korok sapon chak rok dukh daman kana kamalia. Ke sak to dukhomale tam ke oni noita 20 taka khaba joton nok bisingo tongmai mani ma channel somoi khaba joton nok bisingo tongmai mani jodi phataro tong hang ke gana gi tongmani khile omo dukhomang khamo dirok thaisin nukhana bom hai ke bisingo dajak manai rok moi wa bisingo point habi thang kaisi gamo borom de har habang tam habi na ba nang hang ke omo no please omo hai rok violence omo kaisi solution ya isi peace love omo kaisi solution jotona hamjang bising tisi kubui tongkasi am kuplai na haisi. Nini sini mo? Ang YTF District Committee ni Vice President Raju Jomatia.